Odmah po priključenju gradišća k Austriji je bila gospodarstvena situacija tako čemerna, da je gradište onda zapalo veliku krizu. Ljudne prazne, ništa kupiti ni bilo. Ljudi su bili prisiljeni kako tako da preživu dvije okolnosti sakaričke. Onda se popalo šmugljanje. A to je bilo moguće nek se svi skupa. Zato šmugljanje je bilo potrebno dobra komunikacija, zemlja, su bili u vezi, kod nas je to bilo ugersko, a Fileši su imali tu sreću da su imali vezu dobro z Undom. A na Undi su bili jako dobri ljudi s kime se dalo komunicirati. A to je bilo najvažnije da se dalo razumjeti čaj kako će se čas šmugljati. I to je tako duralo da je 10 let skupa. Ali bar kako su financi profesionalno zabranjevali šmugljanje, ipak se je ugodalo mnogim lipo na njev način šmugljanje urediti. I to su bili tako djela da se to telo jedni s drugim komunicirati. Jedni su tili vaduži tako sranište na lapti, kamo se to tugovanje sraniti. Tetac Šandor iz Mirnova su mi povedali na neki način su oni šmugljali. Oni su imali na Undi lapat. Pa su imali dvije lipe krave doma, s temi su išli doma djelat njevo polje, a isto tako su išli djelat njeve lapat na Undi. Ne? A kad su tili na granicu, ko su tili morali ceniti štemplje, da su pravili štemplje na granici kako dugo te ostav na Undi. A ti financi starajski i ugerski su je poznali kad su znali ugerski, a i hrvatski. Tako su povedali dalje, da su htjeli točno izvidjeti kud se zmini straža, drugi financi kad ujedu. Kad su htjeli to znati, kad se u jednu ure napolje su htjeli se zminiti, ne? A ti, ki su htjeli novi duet, ti nisu znali s kolikimi kravami su htjeli duet na Undu. To je normalno, da se jednom kravom duet oradno, ali a to su htjeli na Undi biti, kad smo tamo, to je krava čekat kuće, da se odprimi domov. Ma su htjeli tu kravu naprijed, njevoj cuj, pa su htjeli doprimiti tu drugu kravu, lipova i staraj. A ta krava je tela tako, bila su dobro pasali skupa, kolika bile skupa rođene. Tako su te ta Šandora doprimili 18 krav, pre svake teškoće i staraj. A šta se šmugljalo tako? Nadalje se šmugljalo blago. Sve će za žitak bilo potrebno. Najveć su šmugljali praštike, čak kod nas u Austriji tako ni bilo, pak rana. A onda su htjeli čekat kad je Fileši da primiti nerupi njezva, selo, ne. O to je ne pak bilo čula pomoć. To tako se to šmugljanje razvilo, ne. Čemene posljedice su htjeli biti kad su htjeli koga loviti, ta siroćak, niti moći se brane nikako, toga su bili stuđi, stropat, jer su tako zbili dječake, šmugljari mlade, ne, da su je gospodine Ešperek su se onda za nje zeli, pa su memorandum napisali na financijski ured u Bijeć, neka bar ti dječake tako ne stuču, a što je bilo prepovedano.